Mo na guys. Kamu guys, eskwela jumog tarong guys. Kay para di mo makasuway ani oh. So hello, what's up guys? Na di may dress basak guys. Wa na may mga sapi guys, kaya traktor na indami dire guys para mga kwarta me. Na mo mga kauban guys oh. Kana pay usa guys Kintoy TV. Nagdaro mi guys kay wa na jud intahan may kwarta ni guys tungos COVID guys. Gitu. Nagtraktor guys, puli-puli mi ana guys. Kay para makakwarta mi ba. Ayun oh. Mo na guys. Kamu guys, eskwela jumog tarong guys. Kay para di mo makasuway ani oh. Kana init kayo guys. Nya, buka pa jud ng traktor. Oh. Can you see that? Oh. Muna'y trabaho pobre guys. Dinigi ka ng bugas nga atong gikaon guys no. Dire sa ngani, dinhi magikan. Oh, kana guys. Oh. So, bugaw kay na siya guys. Oh, kamo guys. Magtaro mo eskwela ha. Ulit-ulit na naman eh. Kay para di ko ka traktor. Oh, kanay wala nagtarong eskwela guys. Mo nang ga-traktor na siya guys. Kay may eskwelahon di man magtarong eskwela da. Tagam. Kay traktor diha dong. Tarong nga ha. Kay wa ni kay sapir og dinhi mo tarongon. So mao na to guys. Bait kini kinabuhi pobre guys mo. Pagtaro mo eskwela. Ulit-ulit na naman. Mga estudyante nang tanaw sa akong vlog ron. Pagtaro mo eskwela guys. Ulit-ulit na naman eh. Hey, dili lalim ning magdarog basak guys. Sus. Ginoo ko. Dili lalim. Ako lang masulti ninyo guys. Akong message sa mga tao nga nagtanaw ro sa mga estudyante dahil nga nagtanaw sa akong video. Mga magtarong taon mag-eskwela. Oo nga, ulit-ulit na naman eh. Kay dili jud lalim ang magtraktor guys. Oh, katutawanan ka traktor guys. Mo nagtarong eskwela guys. Mo gipatraktor na siyang papa guys. Na yung papa guys oh. Nagilog short guys. Patraktor na siyang papa kay eskwela na magtarong eskwela. Traktor! Basak! Tagam! Taro nga ha! Katraktor lagi. Mo ni kuan guys samtang wala pa mga biyahe-biyahe ron. Magkuan sa amin traktor. Kay karong mga buwan na man gud guys, ting uwan na so it means tag ting kuan nagbasak guys, ting tanom naghumay. Tama! Tama! Mong naami ron diri guys kay para magkuan guys, amo ni traktoron, magtraktor ane pang kamot-kamoton kay kuwag mga tagbot. Human i-plain sana siya guys, pakuha nagtubig, sunod tamna na. It's ready to plant. Ah, charot. Tara guys. Muna pago ni mo. Eskwela lagi tarong. Oo nga, ulit-ulit na naman eh. Eskwelaon ka, di ka mo eskwela da. Taro! Traktor lagi. Isa may pamate ya. Isa pamate. Pamati na ho, pati kagnaong. Oh, traktor. Agam. Eskwela tarong lagi. Ako guys. Eskwela jud tarong guys kay di Eskwelahon. Suyo pagtinta, kay rong nuko sudan. Ay magtuwa na guys kay kinakuha na dyan na siya guys. Nako mo tuo guys. Kay oh. Kan bukat na kay tan-awon gani kay sa mo nag-ikay mo buhat guys. Pwede na! Ay Ginoo. Ha? Ta.
Na guys, ako'y puli guys ha. Puli ta guys, iwan ay kwarta guys. Ay, so what's up guys? So, pupuli na yung si malditong bata. Ha? So, siya ito mapuli. Tara, harap-harap pagbuang. So, pakita na ko ninyo guys ha. Wait lang, stay pose guys. Gini ako ba? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, Last na last. no label, oh yeah, no me, Asa, asa. Ice cream na eh. Sumot guys. Nakakita mo nag-tractor sila. Tractor nagmalitong bata. Hindi naman yung bata. Gulang naman ka-charge dito mga bata. What's up guys? Ay, so kung nakakita mo sa neta mo, ato tong i-rewind niya. Guys, Ato tong i-rewind niya guys. saan naman ni guys? Lalim ka guys, sakit ka diri guys. Na-slide pa dyan ito guys. Tanghag na naong god. Naong ni mo. Usap-usap pa guys, oy. Guys, Muna yung- usap-usap pa. Muna mga instructor na mo guys. Ikaw ang lapok. Mga agapok na charge. Di pala ka mamulangoy. Loy. Ah, ka-charge! Ato na sundan si Richard niya taon. Talagang na ito sa ipator na ito. Kapulingit, tingnan ko na. So, balikan naman ako niya guys. Ay, so guys, so nawala na si Richard. Ato ito sundan taon. Kita mo ni Richard guys, ito lagi sa right. Sinanggalako-lakaw ay kana-kana. Charge! Sa pare! Sa bakit tayo mo dyan? Kaya sure ko nangita sa pa guys, kaya maligo na siya kanagkalapo. So, tara guys, natasundan si Richard. Hindi ako magsinilas ito. Tara, tiniin na lang. Ano daw po ito sa kan guys. Ano daw po ito tiniin. So, dito magsapa guys. Itong liliyon kong sige buhat ito. Turn mo po.
Ito na masih yung ibuhat. So, ipakita niya eh. Ayan, guys. Sa ganda na ang siya dapit. So, balik ako guys. Balikan mo ito dad. So, kita ni Richard guys no. Asa ka tong buwang asa ka tong buwang tago. Duwag mahagbong ta meron ni pasin ni cellphone na. Asa ka pa si Richard? Tuwa na lang siguro ako si Richard guys. Yung takutan niya. Richard! Amang ka! Mana kaligo? Sama ka? May masa. Masa? Masa? Alam pa kayo na. Ay, video ya ba? Udah na eh. Lut. Ayo gara-gara. Ano na yung naong? Ayaw yan eh. Amba ka na ba? Ako nga, ayaw video ba? Kay, magubo ka? Sige na, amba ka! Video ba? Ako ako niya. Guys, Mong kaligadihan na ron. ay video yan. Udah. Sige.